Dobar vam dan, pratite Dnevnik, ja sam Sanita Listak-Isubegović, vijesti dana. Vijeće ministara sinoć nije usvojilo prijedlog o sastavu pregovaračkog tima za potpisivanje sporazuma s Frontexom. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i danas o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izrael je pojačao bombardovanje centralne i južne Gaze. Lana Pudar se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u malim bazenima u disciplini 200 metara leptir. Na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara koja je održana sinoć raspravljano je o prijedlogu ministra sigurnosti Nenada Nešića o sastavu pregovaračkog tima i osnovama za vođenje pregovora za potpisivanje sporazuma s Frontexom. Za prijedlog su glasali ministri iz reda srpskog i hrvatskog naroda, dok su ministri iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću ministara bili protiv. Sjednica bi trebala biti nastavljena danas zbog daljnjih usaglašavanja. Kako je ranije rečeno, ovo bi bio važan korak za Bosnu i Hercegovinu u približavanju Evropskoj uniji i uspostavljanju saradnje sa evropskim sigurnosnim agencijama. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira sastali su se u Sarajevu juče, a zasjedaće i danas kako bi razgovarali o situaciji u Bosni i Hercegovini. Posljednja sjednica PIK-a održana je sredinom ove godine kada su BiH vlasti pozvane da bez odlaganja pristupe rješavanju ključnih izazova, poput provedbe 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit u 15 sati održat će konferenciju za medije, koju će BiH-T1 prenositi uživo. Izrael je pojačao bombardovanje centralne i južne Gaze. Prema izvještajima, desetine je ubijenih u izraelskom napadu na kuće u Deir el-Balahu. Izraelska vojska priprema se za dane intenzivne bitke u Kan Yunisu, koji smatra ključnim uporištem Hamasa. Dok se priprema na potpunu kopnenu invaziju južnog dijela pojasa Gaze, Izrael je pod sve većim pritiskom međunarodnih partnera da omogući sigurnu evakuaciju civilnog stanovništva. Izraelska vojska morat će zadržati otvorenu sigurnosnu zonu nad pojasom Gaze dugo nakon završetka rata protiv palestinske militantne skupine Hamas, rekao izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Mediji navode kako je Netanjahu tim komentarom sugerirao ponovnu izravnu izraelsku okupaciju Gaze, čemu se Sjedinjene Američke Države protive. Gaza mora biti demilitarizirana, a da bi to postala postoji samo jedna sila koja to može provesti. Ta sila je izraelska vojska. Niti jedna međunarodna sila ne može biti odgovorna za ovo. Vidjeli smo što se događa u drugim mjestima kada su međunarodne snage dovedene radi demilitarizacije. Nisam spreman zatvoriti oči i prihvatiti bilo koji drugi aranžman. Američki predsjednik Joe Biden i drugi visoki američki dužnosnici upozorili su svoje izraelske kolege da moraju izbjeći onu vrstu masovnog internog raseljavanja civila koja je uslijedila nakon izraelskog bombardiranja sjevera Gaze. Od napada Hamasa na Izrael 7. listopada oko 1,8 milijuna palestinskih civila prisiljeno i raseljeno iz svojih domova u Gazi, što je gotovo 3/4 ukupnog stanovništva Gaze. Američki ministar obrane Lloyd Austin upozorio je Izrael da riskira strateški poraz ako ne zaštiti palestinske civile u Gazi. Kao što je tajnik Blinken jasno dao do znanja čelnicima izraelske vlade prošlog tjedna tijekom svog posjeta regiji, oni moraju učiniti više kako bi zaustavili ekstremističko nasilje protiv Palestinaca i pozvati odgovorne za to na odgovornost. Nastavit ćemo insistirati da Izrael i palestinski čelnici poduzimaju mjere kako bi prekinuli rastuće razine nasilja nad civilima. I Izrael i palestinske vlasti imaju za odgovornost održati stabilnost i zaštititi civile na zapadnoj obali. Takve su mjere posebice kritične u ovom trenutku. Američki državni tajnik Antony Blinken ranije izjavio da su izraelski dužnosnici s njim podijelili svoje planove o tome kako planiraju zaštititi civile u sljedećoj fazi vojnih operacija, te je kazao da će SAD pažljivo pratiti kako se situacija odvija na terenu. Bidenova administracija je pozvala Izrael da uči iz lekcija američke vojske u borbi protiv takozvane islamske države u Iraku. Kao i Hamas, ISIS je bio sakriven među civilnim stanovništvom u gusto naseljenim urbanim područjima.
Početak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Milošu Lukiću planirano je za danas u sudu Bosne i Hercegovine. Više informacija donosi Arijana Misimović-Kurdija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić optuženi su zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Nakon što je sud Bosne i Hercegovine prihvatio 21. novembra zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ročište je odgođeno za danas i planirano je da se održi u 13 sati. Kako je rečeno iz suda Bosne i Hercegovine, ročište se odgađa na zahtjev odbrane, a zbog ranije preuzetih službenih obaveza optuženog. Kako se navodi u optužnici, Dodik i Lukić su od 1. do 9. jula ove godine u Banjoj Luci svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se spriječava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, poduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka. Podsjećam, Dodik i Lukić su 16. oktobra na ročištu u sudu Bosne i Hercegovine kazali kako ne razumiju optužnicu, a nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi. Tada je Dodik odbio da ustane u sudnici, što je sutkinja konstatovala kao nepoštivanje suda Bosne i Hercegovine. Ja ću još jednom podsjetiti da je ročište planirano da se održi danas u 13 sati. Mi ostajemo pratiti, a u svemu više u našim narednim informativnim emisijama. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo. Tužioci iz posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigli su optužnicu kojom je obuhvaćeno ukupno 7 osoba bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Optuženi se terete da su kao komandanti i pripadnici vojne policije, Drinskog korpusa Birčanske brigade i 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske RS-a na području opština Šeković i Vlasenica svjesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica, čime su počinili krivično djelo genocid, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Proteklog vikenda u Morgantownu u SAD-u uhapšena je državljanka te države Nada Radovan Tomanić zbog sumnje da je lagala kako bi dobila tamošnje državljanstvo. Tim povodom oglasili su se iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Navedena je osumnjičena da je imigracijskim vlastima SAD-a prikrila podatke da je bila pripadnica specijalnog odreda posebne namjene pri štabu Vrhovne komande Zulfikar Armije Republike Bosne i Hercegovine i učestvovala u nečovječnim postupanjima prema žrtvama srpske nacionalnosti na Igmanu 1993. godine, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Civicus Monitor je u svom novom izvještaju objavio da je ocjena građanske slobode u BiH snižena na opstruisanu, jer sve češći napadi na aktiviste, novinare i LGBTQI+ grupe ugrožavaju sveukupnu slobodu u BiH. Izvještaj People Power Under Attack 2023 detaljno opisuje uslove građanskih sloboda u 198 zemalja. U Bosni i Hercegovini spuštanje s relativno slobodne kategorije suženih sloboda na opstruisane gdje vlasti često ometaju ljudska prava, rezultat je više kršenja, od napada na demonstrante do restriktivnih zakona. Incidenti su uglavnom zabilježeni u BiH entitetu Republika Srpska. Skupština Unsko-Sanskog kantona smijenila je dosadašnju vladu i imenovala novu koju će činiti SDA, SDP, NIP, Naša stranka i Pomak, izvještava Armin Pašić. Promjena vlasti u Unsko-Sanskom kantonu tema je o kojoj se govorilo unazad nekoliko mjeseci sa 19 glasova za i 9 protiv. Na koncu to se i dogodilo. Novu vlast u Unsko-Sanskom kantonu sada čine Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Pokret za modernu i aktivnu krajinu. Ono što moram istaći jeste da je bilo puno špekulacija u proteklom periodu kada je u pitanju samo formiranje vlasti. Do danas nije se znalo hoće li uopšte i biti održana sama
ova sjednica, budući da lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nije bio zato da SDA raskine partnerstvo sa NES-om, tražio je da zastupnici u Unsko-Sanskom kantonu pokušaju pronaći dogovor, da balansiraju same odnose, ali evo, kako smo mogli vidjeti danas na Skupštini, to se nije dogodilo. Unsko-Sanski kanton dobio je novu vladu na čijem će čelu u narednom periodu biti Nijaz Hušić iz stranke Demokratske akcije, dok je mjesto predsjedavajućeg Skupštine preuzeo Zikrija Duraković iz Pomaka. Iz izjava samih zastupnika mogli smo vidjeti da u proteklom periodu nije baš sve funkcioniralo između samih stranaka i da je u konačnici ovaj današnji dogovor posljedica svega toga. Predlažem da poslušamo izjave. Zaista smo uložili maksimum energije i napora da se u tim koalicionim odnosima zadržimo. S obzirom da u tome nismo uspjeli, bili smo prinuđeni reagirati na način da otvorimo razgovore sa strankama opozicije i došli smo do dogovora o uspostavi parlamentarne većine na drugačijim osnovama, unutar koje će SDA imati 5 mjesta u vladi Unsko-Sanskog kantona, preuzeti poziciju premijera vlade, prvog čovjeka vlade Unsko-Sanskog kantona. Ova vlada se samo bavila, dakle, kadroviranjem, dijeljenjem grantova i tako dalje, kupovanjem te većine. Dakle, to nije bilo evidentno već prije par mjeseci da to tako neće funkcionisati. I evo danas imamo činjenicu da SDA kao prvi partner, predvodnik ove koalicije nove, formira vladu u kojoj će imati premijera gospodina Hušića. Oko toga da pokušamo izmiriti te neke određene nesuglasice koje su postojale među nama. Nismo to uspjeli, na kraju smo došli do rješenja da formiramo sasvim novu vladu na čelu koje je stranka Demokratske akcije, koja se odlučila gotovo nakon 5 godina da vodi i da rukovodi Unsko-Sanskim kantonom. U liku i dijelu, prije svega mene kao premijera. Više nema tajni ni kada je u pitanju sama raspodjela ministarstava. Ono što je poznato jeste da će najviše pripasti stranci Demokratske akcije, ukupno 4, zatim 3 SDP-u, 1 NIP-u, dok je Ministarstvo građenja preuzeo Almir Imširović, koji je zanimljivo do sada bio u našoj stranci, koja nije željela ući u novu vlast. Zastupnici nove većine nadaju se da će ova koalicija donijeti promjene koje najviše iščekuju sami građani Unsko-Sanskog kantona. Iz Bihaća za BHT1, Armin Pašić. Jasmin Hušić, zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, bit će isključen iz naše stranke jer je podržao novu kantonalnu vladu koju predvodi SDA, saopšteno je iz naše stranke. Jasmin Hušić je glasao protivno odluci predsjedništva naše stranke kad je riječ o formiranju vlade Unsko-Sanskog kantona. S tim u vezi pokrenuta je procedura za njegovo isključenje iz stranke. Svima nama dozvoljeno je neslaganje s odlukama rukovodstva stranke, ali ih moramo provoditi ili u najmanju ruku ne raditi suprotno njima, navodi se u saopštenju. U Banja Luci se danas i sutra održava 5. konferencija Forward. Ovogodišnji Forward bavi se jednom od najaktuelnijih tema današnjice, umjetnom inteligencijom, njenim trendovima, inovacijama, prilikama koje donosi, ali i mogućim negativnim posljedicama. Konferenciju su organizovali Inovacioni centar Banja Luka i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Ona zapravo predstavlja danas već sastavni dio svakog elementa i svakog područja razvoja društva, počevši od privrede, preduzetništva, informacijnih tehnologija, obrazovanja, medicine, zdravstva, poljoprivrede i svih drugih oblasti. Međutim, istovremeno sa njenim razvojem mi moramo da budemo u korak, odnosno da trčimo sa vremenom i da pratimo moguće zloupotrebe vještačke inteligencije koje se isto tako razvijaju jednakom brzinom kao i njen razvoj, te stoga da reagujemo pravovremeno i da zaštitimo cijelo društvo, da zaštitimo državu i one koji su najosjetljiviji dio društva, to su djeca. U Sarajevu je održana konferencija Agilnog civilnog društva pod nazivom Civilka. Cilj konferencije je praćenje razvoja civilnog društva u Bosni i Hercegovini i promocija ovog sektora. Ovogodišnja konferencija posvećena je razgovoru o neuređenom stanju u civilnom sektoru i njihovom finansiranju iz javnog budžeta.
Ja ćemo na današnjem događaju upravo razgovarati o malom neredu koji imamo u civilnom sektoru, najviše zbog toga što nemamo ni organizovane registre kako treba, ne znamo ni tačan broj organizacija, znamo samo otprilike red veličina, ali razgovarat ćemo o vrlo važnoj temi, a to je podjela novca iz javnog budžeta Bosne i Hercegovine na raznim nivoima, udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini. Član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Suad Ećo pozdravio je to što entitetska vlada nije dopustila Elektroprivredi Bosne i Hercegovine da sama odlučuje o cijeni struje. Naveo je da je problem u samoj elektroprivredi gdje je potrebna dublja analiza poslovanja kompanije. Sa 20% mogli bismo razgovarati da ipak zadržimo postojeće cijene. Kada je riječ o izvozu, možemo zadržati izvozne rezultate, naveo je Ećo. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obavještava javnost i građane Zeničko-Dobojskog kantona da se na području tog kantona u lokalnim domovima zdravlja može obaviti vakcinisanje protiv HPV-a. Sve zainteresovane djevojčice dobi od 13 do 15 godina uz roditeljsku saglasnost mogu doći u matični dom zdravlja u gradu ili opštini u kojoj žive na vakcinaciju protiv HPV-a, saopšteno je iz INZ-a. Na području opštine Sokolac na leševima divljih svinja potvrđen je pronalazak zarazne bolesti afrička kuga. Na inicijativu načelnika opštine Milovana Bjelice osnovan je krizni štab koji je predložio da cijelo područje Sokoca bude proglašeno zaraženim. Nalazimo se u opštini Sokolac gdje je na leševima divljih svinja pronađena zarazna bolest afrička kuga. Načelnik opštine Bjelica rekao je da je osnovan krizni štab koji će kroz plan aktivnosti boriti se sa ovom zarazom. Izgrađen je plan za neškodljivo uklanjanje svih uginulih i usmrćenih životinja uz provođenje dezinfekcije i dezinsekcije. Izdato je rješenje veterinarskog inspektora o zabrani kretanja životinja uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kreiran plan kontinuiranog informisanja farmera i stanovništva. Napravljen je plan izvještaja Republičkom kriznom centru o podacima iz lokalnog kriznog centra u vezi sa afričkom kugom svinja na teritoriju opštine Sokolac. Uprkos tome što je ova bolest pronađena samo kod divljih svinja, mještani Sokoca bi ipak trebali biti oprezniji kako se ovaj virus ne bi prenio na domaće svinje. Treba i oni kod njih da se podigne svijest, znači oni svoje svinje treba da drže u oborima kako one ne bi dolazile znači u kontakt sa divnim svinjama i samim tim da se virus ne prenese. Također moraju obratiti pažnju i na higijenu, što više znači dezinfekcije treba da bude prisutno. Posebno bi apelovao na lovce koji znači kod sebe kući drže svinje da prije dolaska kući iz lova da odrade temeljitu dezinfekciju. Predsjednik lovačkog društva Strahinja Bašević rekao je da bi pojava svinjske kuge među divljim svinjama mogla trajno utjecati na lov i lovačke fondove, te da bi lovačko društvo moglo osjetiti posljedice. Iskustva govore iz regiona i okolnih država da je taj pomor, ta svinjska kuga koja se desila, izvala ogromne posljedice na lovnom fondu. Čak i desetine godina je trebalo se oporavi brojnost i lovno stanje te vrste divljači. Iako je predloženo da područje opštine Sokolac bude proglašen ugroženim, iz kriznog štaba kažu da za sada mještani koji uzgajaju svinje nemaju razloga za brigu. 6. decembra slavi se Sveti Nikola, jedan od najznačajnijih svetaca u katoličkoj crkvi. Zaštitnik je djece, siromašnih pomoraca i porodice. Bio je svećenik, širio vjeru i činio dobre djela. Danas je posjetio brojne mostarske vrtiće i škole i darovao djecu prigodnim poklonima. U Mostaru je kolegica Martina Krišto-Antelj. Katolici širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju blagdan Svetog Nikole, koji je u narodu poznat kao zaštitnik djece, siromašnih, obitelji, moreplovaca i putnika. Blagdanu Svetog Nikole posebno se raduju djeca jer na ovaj dan za nagradu što su bila dobra tijekom cijele godine dobivaju darove. Prema tradiciji, noć uoči blagdana djeca čiste čizmice u koje im Sveti Nikola ostavlja darove. Djeca u mostarskim vrtićima s nestrpljenjem su čekala dolazak Svetog Nikole. Danima unaprijed su pisali pisma da mu kažu da su bili dobri kako bi na današnji dan dobili darove od Svetog Nikole, a ne šibu od Krampusa.
Počistila sam čizmicu, napisala sam pismo i ostavila sam ga u čizmicu. A dobila sam asatkirca. Jesi li bio dobar dječak? Da. Jesi li pisao Svetom Nikoli? Ja sam mogu. Jesi pisao pismo? Da. Šta si napisao u pismu? Da me žauto. Ja sam dobila svijeću i 2 kinder jajeta. Slatkiša i loptu. A upravo kroz ovaj blagdan djeca uče kako je važno biti dobar i činiti dobra djela drugima, baš kao što je to i za vrijeme svoga života radio Sveti Nikola. Studio. Hvala Martina. U gradskoj vijećnici u Sarajevu održana je komemoracija povodom smrti istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika i dosadašnjeg predsjednika Društva pisaca Bosne i Hercegovine Hadžema Hajdarevića. Neponovljivi pjesnik, prozni pisac, publicist, urednik i priređivač zastupljen je u svim novim relevantnim panoramama i antologijama bošnjačkog pjesništva i pjesništva Bosne i Hercegovine. Dobitnik je više nagrada. Njegov odlazak nemjerljiv je gubitak za književnu i društvenu scenu naše države. A uz najveće poštovanje i sa dirljivim uspomenama na njegovu plemenitost i ljudsku veličinu opraštaju se saradnici i prijatelji. Dženaza Hadžemu Hajdareviću bit će obavljena danas u 14 sati na mezarju Grličića Brdo, a istovremeno će ispred Gazi Husrebegove džamije dženaza namaz Hadžemu Hajdareviću predvoditi res ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavasović. Čega god se dohvatio, bilo da govorimo o prijateljstvu, bilo da govorimo o čovječnosti, o književnosti, o znanju, o ljudskosti. Čuvao je ono najvrijednije što imamo, a to je smisao, to je vrijednost života, to je sve ono za što se trebamo i moramo svi zalagati. Hadžem Hajdarević dao je značajan doprinos u normiranju bosanskog jezika, njegovoj standardizaciji i promociji. Možda baš ova posljednja riječ promocija adekvatno može pokriti upravo sav onaj aktivizam koji on kod sebe imao. Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u malim bazenima u disciplini 200 metara leptir. Mlada Mostarka nastupila je jutros u rumunjskom gradu Otopeni i prošla je dalje iz kvalifikacione grupe 2 sa 4. mjestom u svojoj grupi. Polufinale je danas od 17 sati i 23 minute, direktan prenos na BHRT-u počinje od 17 sati. Dodajmo i da je jutros nastupilo još nekoliko predstavnika naše zemlje, no nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Na brojnim magistralnim putevima u Bosni i Hercegovini snijeg je jutros stvorio velike probleme, a saobraćaj se odvija usporeno. Prema izvještaju Bihamka, na dionicama u nižim predjelima kolovoz je mokar ili zasnježen, dok na pojedinim dionicama u višim predjelima ima snijega na kolovozu i saobraćanje je usporeno. Također naglašeno je da je na ovim dionicama moguća i poledica, zbog čega su česti i zastoji teretnih vozila. Poštovani gledalci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i doviđenja.